Ni inkuru y'agahinda, inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu rw'umukada umwe mu basirikare bakomeye cyane b'umutwe wa AFC M23. Ni urupfu rwabereye mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza magingo angaya mu iperereza ryari ryatangiye gukorwa n'uyu mutwe wa M23 ryihutirwa cyane kuwaba yivuganye cyangwa se kuwaba wagize uruhare mu rupfu rw'uyu umukada wa AFC M23 rimaze kurangira, ndetse kandi hamaze kumenyekana uwishe uyu mugabo. Uyu mugabo wabaje abaturage cyane cyane by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Goma, bavuga ko yari inshuti y'urubyiruko, yari inshuti y'abantu bakuze, akaba rero yari umwe mu bagiye bakora akazi gakomeye cyane mu gisirikare cya M23. Ikindi wamenya kuri uyu paruku ni uko yabaye umunyamakuru, yabaye mu nzego za leta mbere y'uko aza kujya muri uyu mutwe wa AFC M23. Bivuga ko yabaye umukozi mukuru muri minisiteri, yagiye akora imirimo itandukanye, ariko yari ku rutonde rw'abantu bashakishwa bari barakatiwe igihano cy'urupfu. Yivuganwe rero byinshi ku wamwishe n'icyo yari agambiriye. Mu kanya gato reka nze mbive imuzi n'imuzingo. Gusa mbere gato yuko twinjira neza nyirizina kuri iyi nkuru yacu, reka babwire udukuru ducaracara twa breaking mu buryo bw'incamake, kugira ngo tuze kuganira kuri iyi nkuru na operation y'uburyo uyu mugabo yishwemo, uburyo bubabaje cyane. Mu buryo bwihuse rero wenda ntabatindiye, reka mbabwire ko Wazalendo iri kurira yo kwarika nyuma yo kwirukanwa mu mujyi wa Uvira. Ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirarira ayo kwarika nyuma yo kwamburwa na AFC M23 ibice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira. Umwe mu barwanyi ba Wazalendo, Faustin Baraka Nzagambe, yatangaje ko yahungiye mu ishyamba ry'imisozi miremire rya Itombwe. Bamwe muri bagenzi be ngo bajya mu Burundi banyuze ku mupaka bakavimvira, abandi bajya mu mujyi wa Kindu muri Maniema. Mu kiganiro ku muyoboro wa YouTube ku itariki ya 9 Ukuboza 2025, Nzagande yasobanuye ko we na bagenzi be bavuye mu mujyi wa Uvira mbere y'uko AFC M23 ihagera ku mugoroba ku itariki ya 9 Ukuboza 2025, kuko urugamba rwa nyuma rwabereye muri centre ya Kavimvira. Ati imirwano muri uyu mugoroba yaberaga muri Kavimvira hafi y'umujyi wa Uvira. Muri ayo masaha rero turaganira, twe twamaze kuva muri Uvira twazamutse mu misozi miremire ya Uvira mu ishyamba rya Itombwe. Bagenzi bacu bambutse umupaka wa Kavimvira bagana i Burundi, abandi bagana Kindu, basiga umujyi ubereye aho mbere y'uko umwanzi rero yinjiramo. Umwanzi yavugaga ni AFC M23. Nzagande yatangaje ko imirwano yatangiye mu ntangiriro z'icyumweru gishize yaguye Wazalendo, kuko ingabo za RDC zatinze kubagezaho imfashanyo zirimo ibiribwa n'amasasu, bibaca intege, abenshi bahungira mu ishyamba rya Itombwe. Ati nyuma yaho rero haje kubaho ubufasha bwo mu kirere bw'inyeshyamba za M23 mbere y'uko zikomeza ku butaka. Zabanzaga rero drone z'intambara zidutera ibisasu ku musore ati w'umuzalendo udafite ubumenyi buhambaye mu gisirikare. Ati kumurasisha drone abona ari ibintu bidasanzwe. Yavuze ko ingabo za RDC nazo zaciye intege Wazalendo, kuko mu gihe urugamba rwari rukomeje zatangiraga kurasa amasasu mu baturage aho guhangana n'abarwanyi ba AFC M23. Nzagande yatangaje ko mu bo bahunganye mu ishyamba rya Itombwe harimo ingabo z'u Burundi, kandi ko bafite intego yo guhura na bagenzi babo bari mu bice by'uruhererekane rw'imisozi rwa Mitumba kugira ngo barebe niba batera AFC M23 mu kibaya cya Rusizi. Wazalendo yemeje ko ifite intwaro yatawe n'ingabo ya RDC, ariko ko itigeze rero niba ibona amasasu yo gukoresha. Nzagande yasobanuye agira ati intwaro turazifite, ahari ikizatugora na amasasu. Kuri wa 10 Ukuboza 2025 nibwo AFC M23 yatangaje ko iri kugenzura umujyi wa Uvira. Abarwanyi bayo bagaragaye mu bice bitandukanye birimo ibiro by'agateganyo bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya RDC, no ku biro bya meya w'umujyi. Bo bamaze guhunga, bamaze kwebangira ingata, bamaze guhunga rwose, bamaze kugira ngo bakize amagara yabo. Hanyuma mbere gato yuko turaza kwinjira ku nkuru yacu nyirizina, turebera hamwe uwaba warashe uriya musore wa M23, reka mu bundi buryo bw'inshamake
babwire ko igihugu cy'Ubwongereza biravuga ko nyuma y'urupfu rw'umusirikare w'Ubwongereza aguye mu mpanuka ku butaka bwa Ukraine, Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza ku nshuro ya mbere yemeye rero ko ifite umutwe w'ingabo muri Ukraine ziri mu bikorwa byo kuwushyigikira mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Nk'uko amakuru abivuga, uyu musirikare w'imyaka 28, Minisiteri yavuze ko yaguye mu mpanuka ibabaje ubwo yari kumwe n'ingabo za Ukraine zigerageza rero ubushobozi bushya bwo kwirwanaho kuri hari imirwano. BBC ivuga ko iyi mpanuka itakekwaho rero guterwa n'amasasu y'umwanzi. Ikinyamakuru The Telegraph cyavuganye n'umuntu wo mu gisirikare cy'Ubwongereza ko ari bwo bwa mbere hatangajwe ku mugaragaro ko umusirikare w'Ubwongereza apfiriye muri Ukraine. Umwaka ushize Ubwongereza bwemeye ko bwari bufite umubare muto w'abasirikare bari mu mirimo yo gufasha ingabo za Ukraine, ariko kandi Ubwongereza ni kimwe mu bihugu byagiye bihagurukira gutera inkunga Kiev, kandi abasirikare ba Ukraine basaga 56,000 bamaze guhugurwa binyuze muri gahunda yiswe Interflex iyobowe n'Ubwongereza. Ariko kandi urubuga rwa Telegram rwa Roybal ruvuga cyane ku bijyanye n'intambara ya Ukraine, bagaragaje ko abasirikare barenga 99 b'Abongereza bivuga ko bari mu mutwe w'ingabo mpuzamahanga zirwana ku ruhande rwa Ukraine. Ikomeza ivuga ko Abongereza nibura 40 bamaze gupfira mu rugamba rwo ku ruhande rwa Ukraine kuva muri 2022. Uburusiya bwo buvuga ko ibihugu by'uburengerazuba biha Ukraine intwaro n'amahugurwa bigira uruhare rutaziguye mu ntambara. Moscow yatangaje ko ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Ukraine izifata nk'abanzi bahanganye kugeza magingo aya ngaya, nk'uko bikomeza kugenda bigaruka. Mbere yuko twinjira rero ku nkuru yacu nyirizina, reka mbanze nce muri Venezuela mbabwire ko Venezuela yamaganye bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyishinja ubujura bwo mu mazi mpuzamahanga nyuma y'uko iki gihugu gifashe ubwato butwaye peteroli mu nyanja ya Caraïbe. Ku wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025, intumwa nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Pam Bondi yatangaje ko ubwo bwato bwafashwe bwari butwaye peteroli iva muri Venezuela no muri Iran mu buryo unyuranyije n'ibihano mpuzamahanga bihari. Caracas yamaze rero kwamagana icyemezo cya Washington kivuga ko iki gikorwa kigamije kwambura igihugu umutungo wacyo no kwigarurira ibyacyo binyuze mu buryo bw'agatsiko. Itangazo yasohoye guverinoma ya Venezuela yavuze ko ifatwa ryabwo n'umutwaro w'ubwo bwato ari ubujura bweruye ndetse bikaba igikorwa cyo gushimuta amato cyambukiranya imipaka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela witwa Ivan Gil Pinto yatangaje ko icyo Amerika ishaka kwigarurira peteroli ya Venezuela. Guverinoma ya Venezuela yakomeje kandi kwamagana ibyo yise ubugome n'ubwirasi bw'ubutegetsi bwa Washington, ihamya ko igihugu kizakomeza kurengera ubusugire bwacyo, umutungo wacyo kamere n'icyubahiro byacyo. Ibinyamakuru bitandukanye byatangaje ko ubwato bwafashwe ari The Skyper, ubwato bwanditswe muri Guyana bwafatiwe ibihano na Amerika muri 2022 bushinjwa kugeza peteroli muri Iran no kuri Hezbollah. Ubwo bwato bwari buzwi nka Adisa ubwo bwashyirwagaho ibihano. Nk'uko Reuters nta makuru by'Abongereza ibivuga, The Skyper yagurutse ku cyambu cya Puerto Jose muri Venezuela hagati y'itariki ya 4 ndetse n'itariki ya 5 Ukuboza nyuma yo gupakira utugunguru miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 100 twa peteroli. Venezuela imaze imyaka myinshi cyane ivuga ko ibihano bya Amerika binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Perezida Nicolas Maduro ashinja ubutegetsi bwa Donald Trump kuba bwarabikoze bigamije kumuhirika ku butegetsi, anakomeza kandi guhakana ibyo Trump yamureze byo gushyigikira abacuruza ibiyobyabwenge. Twinjira rero ku nkuru yacu nyirizina muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'agahinda, inkuru y'urupfu rw'umukada wa mama 23 gikomeje kugenda igaruko cyane, aho ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko umujyanama waryo mu bijyanye n'itumanaho witwa Magloire Paruku yapfuye mu buryo bubabaje cyane kuri uyu wa 10 Ukuboza 2025. Magloire Paruku wamaze imyaka myinshi cyane ari umunyamakuru yarasiwe mu mujyi wa Goma ku itariki ya 10 Ukuboza, no ku munsi w'ejo hashize. Abamurashe baramenyekana kugeza amagingo angaya, ariko bikavugwa ko hari abatangiye gukekwa barimo abarwanyi ba FDLR bashinjwa kuba rero bahungabanya n'undi basanzwe bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, bahanganye na mama 23 ku rugamba. Bivugwa ko rero hari abarwanyi basigaye muri umujyi wa Goma ari bo ngo baba baracunze umugabo witwa Magloire Paruku baza kumurasa
bamwica mu buryo buteye agahinda cyane. Umuyobozi w'ibiro bya Corneille Nangaa uyobora AFC 23 Alumba Rukamba Omokoko Jean Pierre yatangaje ko Paluku yapfiriye mu bitaro bikuru bya Goma. Alumba yagize ati nyuma y'iki gikorwa kibabaje cy'ubugizi bwa nabi iperereza rirakomeje kugira ngo ababugizemo uruhare rukomeye bamenyekane. Paluku yavukiye muri mujyi wa Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ayobora radio ya Kivu 1 muri Nyakanga 24 yinjiye muri AFC 23 kuva yinjira muri AFC 23. Paluku yagaragaye kenshi cyane ari hafi y'umuyobozi w'iri huriro Corneille Nangaa, aho bivugwa ko atari umujyanama gusa ahubwo ko bari n'inshuti magara. Akaba rero yitabye Imana mu buryo bubabaje cyane. Reka rero tuvuge ngo Imana imuhiruko ridashira. Hanyuma tugaruka no kwera makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri rusange. Reka duce mu gihugu cya Benin, mbabwire ko Lieutenant Colonel Pascal Tigri washatse guhirika ubutegetsi bwa Benin yahungiye muri Togo. Guverinoma ya Togo yatangaje ko Lieutenant Colonel Pascal Tigri ushinjwa kuyobora umugambi wo guhirika ubutegetsi waburijwemo muri Benin yahungiye muri iki gihugu kiyoborwa na Faure Esozima Nyasibe. Byatangajwe kuri wa 10/25 Benin ihita isaba ko uyu muyobozi yoherezwa bidatinze kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Togo ihana imbibi na Benin mu gihe cy'iburengerazuba. Lieutenant Colonel Pascal Tigri ashobora kuba kandi intandaro y'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi byo muri Afurika y'Uburengerazuba ikunze kugaragaramo ibikorwa byo guhirika ubutegetsi cyane. Mu gitondo cyo kwitariki ya 7/25 itsinda ry'abasirikare ba Benin ryateye urugo rwa Perezida Patrice Talon rishaka kumurika ku butegetsi. Aba basirikare bayobowe na Lieutenant Colonel Pascal Tigri babashije gufata televiziyo y'igihugu ndetse batambutse ubutumwa buvuga ko bakoze kudeta bahirika Patrice Talon. Mbere y'uko televiziyo iva ku murongo, aba basirikare bavuze ko bashyizeho komisiyo ya gisirikare igamije impinduka, basesa itegeko nshinga, inzego za leta n'amashyaka yose ya politiki. Icyakora ku bufatanye n'Ubufaransa, Nigeria n'ibindi bihugu umugambi waburijwemo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Togo ntiyahise agira icyo atangaza ku byo yasabwe. Umwe mu bategetsi ba Benin yavuze ko Lieutenant Colonel Pascal Tigri n'abandi bakekwaho kugerageza guhirika ubutegetsi bahungiye mu gace ko mu murwa mukuru Lomé kazwi nka Lomé 2 kandi gaherereyemo urugo rwa Faure Nyasibe Esozima. Ati guverinoma ya Togo niramuka itabahaye Benin bizaba ari ikimenyetso cy'uko Togo yagize uruhare mu igerageza ryo guhirika ubutegetsi muri Benin. Ibaruwa y'urwego rushinzwe ubutasi muri Benin yahawe urwo nkuru rwo muri Togo tariki ya 10/25 yabonywe na Reuters n'amakuru by'Abongereza igaragaza ko abasirikare 4 ba Benin bahungiye muri Togo ku munsi hageragejwe guhirika ubutegetsi. Lieutenant Colonel Pascal Tigri yari yarahamagawe n'umuntu wakoresheje nimero ya telefone yo muri Togo. Yagiraga iti turabasaba kudufasha mu kohereza abo basirikare bakekwa ku buyobozi bwa Benin. Abari bateguye guhirika ubutegetsi bagerageje gufata Perezida Talon mu rugo iwe ndetse bagera hafi ku buryo yabonye n'amaso ye imirwano ikomeye. Banashimuse kandi abasirikare bakuru babiri ariko bombi barekuwe mu gitondo cyo kwitariki ya 8/25. Umuvugizi wa guverinoma ya Benin Wilfried Leandre Hangbedi yavuze ko kwitariki ya 7 abantu 14 bafashwe bakekwaho kugira uruhare muri iki kibazo. Patrice Talon yavuze ko abazakora iryo bara kuko bazafatwa nk'abagambanyi batazigera bihanganirwa n'umunsi n'umwe nk'uko yagiye abishimangira. Rero ni mu gihugu cya Benin. Ariko kandi tugarutse muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mbabwire ko witwa General Byamungu wa mama 23 yahumurije abasirikare b'u Burundi bishe muri Uvira. Yabahumurije, yabahaye ubutumwa bukomeye cyane. Abasirikare bishe muri Uvira. Umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu mutwe wa AFC 23 General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu yasabye abasirikare b'u Burundi bishe mu mujyi wa Uvira kwava bagasanga imiryango yabo. Ni ubutumwa uyu musirikare yatanze nyuma y'uko ku mugoroba kwa 2 tariki ya 9/25 AFC 23 igaruriye uriya mujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwirukanamo ingabo zirimo iz'abarundi. Kwa 3 tariki ya 10 Ukuboza ingabo za AFC 23 ziyobowe na General Byamungu zinjiye ku mugaragaro muri Uvira. Uyu musirikare wari kumwe na Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira igisirikare cya AFC 23 mu butumwa yatangiye muri uriya mujyi nuko ingabo z'u Burundi ziwishemo zemere gutaha mu mahoro. Ati ndasaba abasirikare b'abarundi bakishe mu mazu gusohoka bagasubira mu gihugu cyabo. Nta kibazo na kimwe dufitanye n'abarundi, bagomba gusubira iwabo bagasanga imiryango yabo. General Byamungu yunzemo ati ikindi kuba kiri mu misozi nabo
bamanuke, turabizeza ko tuzabafasha gusubira iwabo mu mahoro. Ikindi nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Burundi, turi abaturanyi kandi tuzahora turi bo, nk'uko yagiye abigarukaho. Hanyuma rero ni byinshi cyane biri gukomeza kugenda bivugwa bigarukwaho kuri iyi ntambara ikomeje rwose kuvugirwamo ibintu byinshi cyane, yaba ku ruhande rwa Congo, ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ku ruhande rw'u Rwanda, naho barakomeza kugira bavuga byinshi cyane, bavuga bati se aya masezerano yasinyiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba amaze iki? Yari ayo gutangiza imirwano cyangwa yari ayo gusoza intambara? Aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi bikomeje bigushyira igitutu kuri M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bashinja kuwushyigikira, basaba impande zombi rero guhagarika by'ako kanya imirwano n'ibitero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo u Rwanda Nduhungirehe ni umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabitesheje agaciro nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho rwose. Yavuze ati ibyo ngibyo ntabwo mukwiye gukomeza kubitekerezaho cyane kuko ni ibintu biri aho ngaho gusa. Ati ntibigeze bavuga ku bitero bya drone ndetse n'ibitero by'indege za FARDC ku baturage b'abanyamurenge cyangwa se ubwoko bw'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bafite imico ya kinyarwanda muri rusange. Ati ariko noneho haba akantu nk'aka ngaka bakaza bakavuga ko ibintu byacitse. Ati ibyo mu by'ukuri rero ntabwo mukwiye gukomeza kurangazwa nabyo nk'uko yagiye abigarukaho muri rusange. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu yandi makuru, uwitwa Trump akaba yifatiye ku gahanga CNN ashaka ko igurishwa. Ni Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kuvuga ko yifuza ko televiziyo ya CNN akunda gushinja guhakwa ku bademokrate ndetse no kuba umwanzi w'abaturage ihindurirwa ba nyirayo, mu gihe sosiyete ibarizwamo ya Warner Bros Discover itegura kugurishwa. Ibi rero bitangaje ku itariki ya 10/25 mu gihe hakomeje ihangana ryo kumenya uzegukana sosiyete ya WBD hagati ya Paramount Skydance ndetse na Netflix. Paramount Skydance iyoborwa na David Elson, umuhungu wa Larry Ellison usanzwe ari inshuti ya hafi ya Trump, iri gutanga icyifuzo cyo kugura Warner Bros Discover yose harimo na CNN. Ku ruhande rwa Netflix, CNN yabanza gushyirwa mu kigo cyigenga cyihariye mbere yo gushyirwa ku isoko ry'imari n'imigabane. Mu kiganiro cyabereye muri White House rero kuwa gatatu, Bwana Trump yavuze ko ashaka ko CNN yagurishanwa na WBD yose cyangwa se igatandukanywa igahabwa undi murongo wo kuyigura. Yagize ati ntekereza ko CNN igomba rero kugurishwa kuko abantu bayobora ubu ntibashoboye. N'amagambo yunze mu mvugo akunze gukoresha asebya iki gitangazamakuru gikomeye muri Amerika. Yanavuze ko ashobora rero kwinjira mu gufata umwanzuro ku byerekeye kwemeza iryo gurishwa, nyamara bisanzwe biri mu nshingano za Minisiteri y'ubutabera muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru, mbabwire ko ibyakurikiye andi masezerano u Rwanda rwagiranye na RDC mu myaka 23 ishize. Mu myaka 23 ishize, Paul Kagame na Joseph Kabila Kabange bashyize umukono ku masezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashoboraga kandi kuba yarafashije akarere kugira amahoro arambye. Aya masezerano yasinyiwe i Pretoria muri Afurika y'Epfo tariki 30 Nyakanga muri 2002, bigizwemo uruhare na Thabo Mbeki na Kofi Annan wari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Mu mwaka wa 1994 ubwo ingabo za RPA inkotanyi zayoboraga u Rwanda, abahuze mu ngabo za leta ex-FARC n'interahamwe zagize uruhare mu rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo. ex-FARC n'interahamwe byivanze n'impunzi z'abanyarwanda zari mu nkambi zitandukanye zo mu burasirazuba bwa RDC zirimo iya Mugunga hafi y'umupaka w'u Rwanda, zirundamo intwaro zifite umugambi wo kugaruka kurungabanyiriza umutekano. RPA inkotanyi yohereje ingabo zayo mu burasirazuba bwa Kongo, zari zifite intego yo gucyura impunzi z'abanyarwanda zabarirwaga mu mamiliyoni no gukumira ibitero bya ex-FARC n'interahamwe byari bishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Mobutu yakomeje kandi gushyigikira ex-FARC n'interahamwe byari byararemye umutwe wa RDL, Rassemblement Républicain pour la Démocratie au Rwanda. Inkotanyi zifatanyije n'umutwe wa FDL
wa Laurent Desire Kabila n'indi mitwe y'ingabo zikuraho Mobutu muri Gicurasi mwaka w'1997. Laurent Kabila ajya ku butegetsi. Cyatunguye RP Inkotanyi nuko Laurent Desire Kabila yahindutse yemeza kugera ikirenge mu cya Mobutu, ashyigikira ex-FAL n'interahamwe ahereye kubacumbikira, abizi neza ko bagifite umugambi wo gutera u Rwanda bagasubiramo jenoside. Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kugumisha ingabo muri Congo kugira ngo zihangane na leta ya Laurent Desire Kabila. ex-FAL n'interahamwe byakoranaga zikumira umugambi wo guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda bamaze igihe gito batangira urugendo rwo kongera kwiyubaka. Laurent Desire Kabila yishwe n'umurinzi we tariki ya 16 Mutarama 2001, asimburwa n'umuhungu we wari umusirikare Joseph Kabila Kabange. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda zari zikiri muri Congo zigihanganye na ex-FAL n'interahamwe. Ubutegetsi bwa Kabila bwasabye leta y'u Rwanda gukura ingabo zayo muri RDC bidatinze, isubiza ko idashobora kwemera ko ex-FAL n'interahamwe bikomeza kwifashisha ubutaka bw'abanyekongo nk'ikigo bateguriraho ibitero byo guhungabanya u Rwanda. Icyo gihe nk'uko bakomeje kugenda bigarukaho. Hanyuma ariko kandi ubutegetsi bwa Kabila bwasabye leta y'u Rwanda gukura ingabo zayo muri Repubulika Demokarasi bidatinze, isubiza ko idashobora kwemera ko ex-FAL n'interahamwe rero bikomeza kwifashisha ubutaka bw'abanyekongo. Leta y'u Rwanda yasabye ubutegetsi bwa Kabila kwemera ko ex-FAL n'interahamwe bari baramaze kurema umutwe w'iterabwoba wa FDLR bamburwa intwaro, ingabo za Loni zigatanga ubufasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro. Nuko rero leta ya Kongo n'iy'u Rwanda byumvikanye ko ex-FAL n'interahamwe bagomba rero kwamburwa intwaro nyuma y'ibiganiro byamaze rero iminsi bibera mu mujyi wa Pretoria muri Afurika y'Epfo. Impande zombi ariko zumvikanye ko hazashyirwaho abahantu ex-FAL n'interahamwe bazajya bajyana intwaro, kandi ko mu minsi wa 10 iherereye igihe amasezerano asinyiwe hagomba rero gutangira ibikorwa byo gushakisha abanze kuzirambika. Byateganyijwe ko ibikorwa byo kurambika intwaro ndetse no kuzambura ababyanze bizajya bigenzurwa n'urwego ruhuriweho rwarimo abahuza nka Afurika y'Epfo GMC n'ingabo za Loni Monique. Kwakira abarambitse intwaro ndetse no gufata abanze kuzirambika byari kuzakurikirwa no kubacyura mu Rwanda. Nyuma ingabo z'u Rwanda zigatangira kuva muri RDC mu byiciro ku munsi wa 45 uhereye igihe amasezerano yasinyiwe, nabwo bikagenzurwa n'inzego zirimo GMC. Ibi bikorwa byose byagombaga kumara iminsi 90 uhereye ku munsi amasezerano ya Pretoria yashyiriweho umukono, hagakurikiraho indi minsi 30 yo kugenzura uko byose byubahirijwe ndetse no kuzahura umubano w'u Rwanda na RDC. Leta ya RDC niyigeze kandi yambura intwaro ex-FAL n'interahamwe kuko bakomeje kwidegembya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Impuguke za Loni zasohoye raporo zitandukanye zigaragaza ko hari abasirikare b'abanyekongo bakomeje gukora nabo ntibabiryozwe. Ibyari gushoboka ko u Rwanda rwari gukura ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo icyo gihe, mu gihe ex-FAL n'interahamwe bari bakomeje gukorera muri iki gihugu cy'abaturanyi mu bwisanzure, kuko rwari rufite impungenge ku ruhare babikoze bazarutera nk'uko babirahiye. Amasezerano ya Pretoria yateganyaga ko ex-FAL n'interahamwe bagomba kubanza kwamburwa intwaro, ingabo z'u Rwanda zikabona kuva ku butaka bwa RDC nk'uko ubutegetsi bwa Kabila bwabisabaga. Ingabo z'u Rwanda zatangaje ko ex-FAL n'interahamwe byakomeje gutera u Rwanda, hari ibitero bagabye mu bice byegereye RDC n'u Burundi kuva tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 Mata 2004. Icyo gihe inyeshyamba 13 zarishwe, izindi zisubira mu mashyamba. Nyuma y'imyaka 23 hasinywe amasezerano, FDLR iracyari mu burasirazuba bwa RDC, igihe uruhare rutaziguye mu mugambi ndetse no mu rugamba mu kurwanya ihuriro rya FC23. Muri Kamena 25 FDLR yari ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 12. Nyuma y'ibisasu FDLR yarashe mu karere ka Musanze muri Werurwe, Gicurasi na Kamena 22 ifatanyije n'ingabo za RDC. U Rwanda rwakaje ingamba z'ubwirinzi ku mupaka warwo mu rwego rwo gukumira ibindi bitero byakurikiraho. Leta ya RDC yobowe na Felix Tshisekedi isaba ko u Rwanda rwakuraho izo ngamba. Leta y'u Rwanda yarabyemeye, isaba ko umutwe wa FDLR ubanza gusenywa burundu kuko aribwo izizera ko umutekano w'Abanyarwanda utazahungabana nk'uko byagiye bigarukwa muri rusange. Hanyuma rero munyemerere mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira byiza. Hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru masa.